Satsubula. That's what they said in cricket. Kandasta. God of Warrior and Canada into a noble. These Tibra. While unconscious, he accidentally jumped and rolled up. Temple world. The uncle bowed his head to avoid the attack. Oh. Looking at him, he knew he was a superb martial artist. But life is not like a dream. I see. For instead, Mark. What do you do? Who are you? Peeping out the window. Die slow. Yo, but all the Boras says fire me, bro. But let's start with peeping out the window. Got a lot of there. Yeah. Window. Peeping out the window. Got a lot of window. Poke ass bitches. Trophy. You didn't know me. Fucked up. Chose no more. But here I am, busy. On this in a renovation stage for like 3 years now. Listen to me closely. Trophy. It's literally know me. Faster. Let's end me haze me, man. I can see a rake only. Like it's not. It's a failed t-shirt. These are schoon t-shirt. Ik heb hem gaan straight en dan gaat hij gaan. All I see is a bunch of ops trying to rise from the day, wanna smoke me like a Indo. All I see is a bunch of broke ass bitches trying to tell me I ain't popping, I ain't hot no more. Well, listen to die shandy kry lewe gaan. Ek en my broers, verstaan ze? Of niet, ek en my broersie. Ek en my klein broertjie. Nou die shandy, tjele onthou die sier lemoen wat ek gaan steel het. Okay, die is die sier lemoen se tak. Die wat je zal hem net zien daar man, op mijn in mijn shandiki. No, die shandiki is droog geraakt, hij was dood, verstaan je? But now, it's like it's getting life, verstaan je? It's like the shandy is getting life, huh? So we will keep it until it gets roots, because it's like a personal project, wat ons dala, verstaan je? Lost die personal project, hoe kom zoom, ik heb gecheckt die shandy is gaan zoom in. Anyway, peeping out the window. Can you name mensen get iets gaan realize currently, like
Nou, het ik iets gerealiseerd. En dat iets, ik moet jullie draw. Kom ik draw jullie dat zien. Kom, ik ga gewoon achter je. Peeping out the window. Karalara era, Thijs Carissa ko. Engineer, die hele tijd in mijn hele leven. Ik denk, like in mijn kop, verstaan je? Ik vraag me altijd, wat zoek ik uit die leven uit? Verstaan je? What do I want from life? Verstaan je? En for the past 2 years, ik vraag me die vraag. Van... Kan die ding is, nee? Altijd, ik heb dat braaf gehad. Very successful. Smart too, verstaan ze? Altijd als we gaan plakken, heeft hij me gevraagd om. Nou wat ik alles gecreëerd, nee. Al mijn dromen en alles. That I achieve and got the goals that I set for myself. Me have to question what is next. You get like, you feel depressed as je achieve wat je gaat set out in. Of waarom? Ik moet school goed was, maar ik wil jullie een lang speech en set. Maar ik wil ook hier, ik zal fokol beren van jullie af, man. Ik zal niks beren. Van jullie kennen mezelf. Het is niet alsof die internet me die kennen. Die internet kent die Station Square Pants in de eerste poesplek. Maar kom, ik mag gewoon die zingetjes gewoon. Ja, zoals ik gezegd, ik ken, je kan me altijd gevraagd, what do I want out of life, verstaan je? Nou, ik heb altijd mijn vriend gaan blamen om te zeggen, als bij ons en je plek en was, nee, these niggas will kill for it, bro. Like, there are some niggas that will kill for what you have right now, verstaan je? Toen zei die man, kijk, je verstand dat, verstaan je? Like, ik heb me ook altijd question. And then, I started achieving shit, verstaan je? And then I started achieving things, shit. Peeping out the window, got a lot of data calling me. Now, then I started achieving shit, verstaan je? Then I started achieving shit. I started making like money, and when I say money, I started making like a lot of zak for zak. Even die bitch was willen gewoon voor mij de 9, zonder dat ik 9 vragen wil aan je. Zo dat ik zak gemaakt, verstaan ze? Now, I'm here busy making money. I'm here achieving my goals, but ik was niet satisfy niet. Like, verstaan je? Because the more I achieve, I'm like, wat van als ik ernstig was, dat zal ik nog, verstaan je? Now me thinking that, als ik hard genoeg gepush het, nee, en hij tegen wat ik net rond geleerd, ik zal nog bij een andere topplek was. Maar nu zeg ik hier zo, now I'm not satisfied with what I have achieved. Van dit maakt me depressed, because I should have been here, verstaan je? But then me being here also, I don't like, zoals ik nee, ik wil, like, I want a lot of money, but I don't want to be rich. I want a lot of money, but I don't want to be rich. Ik heb die formula voor 100k, bro. I have the formula of 100,000. And it will only take me 6 months. 6 maanden om mijn 100k te maken weer. Verstaan je? Van last year toen maak ik dit in
5 maanden. Ja, en 5 maanden, 4 maanden. Die 5e maand toen begon ik dansen die zak. Ik heb dat formula, je zou in mijn kop. 100k, 6 maanden. Maar dat is 6 maanden meer no sleep passen. Ja, no sleep, verstaan ze? Nou, waar moet ik chillen, please? Ik weet niet waar moet ik chillen, please. Ik smaak jelly ook in naad maken, man. Kijk, ik smaak jelly niet naad maken, maar ik zie jelly niet. Ik maak dat met klamor naad, verstaan je als ik wat jelly naad. No! That's the thing, that's the things I'm talking about. That's the things, wacht. Moet niet afslaan. Oh, it's still recording, huh? That's the things I was saying. I don't want the things to fall into the waters. Hey, relax toch niet. Laat ik die mensen in de ogen kijken met de legacy. Ai, jealous alleen die panis even mensen. Jealous alleen die panis. Okay, now, maybe from this side. Maybe from this side, yeah. Maybe from that side. And jealous alleen die panis even. Yo, ik get die zak. Ik heb zak, maar jullie gingen zak om dit dansen. Ik heb net zak om dit hier. Verstaan je? Ik heb die geld, man. Nou, wat was ik? Kan die mensen me zien? Of heb ik camera? Als ik hier zo staan, dan kan Los Angeles me niet, man. Die Owens en de LSE baby mama's, nee? Oh. These churches and their baby mamas, hey! Peeping out the window, got a lot of dead-ups calling me. No, die ding is, wat was ik? But then, me achieving stuff made me depressed too, verstaan ze? Ja, fam. Imagine ik is granaat, ik heb toeklok in die zak. Ik is dat is 3, 4 cherries en wat van mij na. But I just feel like shit. Like I feel like cock. And then I stopped making money, bro. I just stopped. One day, zullen we weten, ik is ook niet gaan fire me, jongens. Ja, één dag, toen sta ik net op. Verstaan ze? Toen ga ik span doen. Dan wil ik bij die span is, nee. Toen quit ik mijn span. Even ik het niet gaan quitten. Ik heb net opgestaan. Dat wil ons bezig is om te werken, niet uitzien. Ons is bezig om de job. Toen sta ik op. Verstaan ze? Actually, onze stannen niet goed afgepakt. Van, je was bij een spot zo. No? Een spot deze die ze af. Staan op een check. Iemand zo komt, man. I don't feel satisfied, bro. So, toen loop ik niet. Even mijn truck driver. Hij bjart me, is like, waar je me uit zien gaan? Company toe voor second trip. Ik is like, me uit zien. Ik zou je gaan krijgen daar bij die shops. Ja. Het was die laatste call. Van ik en die bra. Toen ga ik weer span doen. Ik heb net mijn span gelost. Ik zie om de quit wat. En even mijn span heeft me niet nagepakt, jongens. Ik zie, het is niet alsof ik heb mijn salaris gevat. En je kan gaan regenerate, is hoe ik met die 100.000 uit ga komen. Ik heb mijn salaris gevat. En mijn salaris is in iets anders ingezet. Gedabbelap. En somewhere there around heb ik 100k gemaakt. Verstaan ze? Maar die 100k is 50k. Ik heb hem hier in die room. Cash gedeeld. Die andere 50k was die kaart. Swipe naar hier. Verstaan ze? Die andere 50k was swipe naar hier. Verstaan ze? So
Pas die on, oh, die is die on support. So ja. Toe heb ik nou. Ding is dit. Hij is net meer on wat zo eet. Kom ik flex gauw op jullie. Kom ik flex gauw op die mensen. Kom ik flex gauw op die mensen. En mijn honden, al mijn honden gaat tijd. Daar is net één hond wat like wat oor is. Die andere twee het ziek geraakt en gaat tijd. Die andere ene is gapan. Is net die ma. Waar is die andere chochi en die chochi? Kan jullie die chochi zien? Kan ik hem ooit zien? Ik hier in die kar. En dat is een chochi onder die kar. Wat ik kan niet kabazani. Maar ik hoop. Die camera het omgeweest. Oh, ik wil ook gaan checken. Dus check. Mijn hond eet pap. Met mialgiki fresh mial full. Full cream suiker. En grapes miauw. Dat is grapes daar ben ik aan. Ja, is net mijn doggy. Niet jouw doggy. Niet. Is een grap. Is een grap. Jullie zouden net eten. Maar ik kan je zien goed dit. Dat we mijn hond hier. En abject net. Je een keer pap gevoerd wordt. Maar anyway. Zien ze? Nou, en mij leren, nee. My whole life, Owens, my whole life, nee. Since I turned 13. Since I turned 13, nee. Until now, nee. Ik is depressed, Owens. Nee. It's niet die depressie wat je like. Depressed is, dat je jezelf doodmaakt. Nobody loves me. Not that type of shit, but yeah, like it's part of the nobody loves me type shit, but is it directly dating? That's it. No, and me leven, ik heb me altijd gevraagd, what do I want? And then I think that's what I want, and then I always go for what I want. But then I get what I want. Then I realize this is not the motherfucking shit I need at all. I don't even want this shit. It's like dat je la cherry gaat chase, ne? Fire maar voet, fire bitch. Van die tonen af, gevaarlijk manieren, hele. Dame, prachtig. Lekker doos kan ik maar zeggen, ik kon nou hier, ne? Maar anyway. Dan kan ik die Janity zo onthouden, bra. Yo. I really do miss some women, ne? But they don't miss me though. They don't miss me. They don't miss me. No. And you like goose got chase. Fire in it. And then you finally get the girl. Understand you? Then you get the girl and then you are like, did I really put in all that like effort and shit to just get this shit? I don't even want this chick like that. You know? Yeah, because ne, let me tell you something. Let me tell you something. What a meme. But anyway, some girls are pretty, ne? Very beautiful, eye-catching. But because you are very beautiful and attractive doesn't mean I am sexually attracted to you. Verstaan je? I am like some mens, ik zie. I was like, oh, lekker steren, lekker. Oh, die zijn just gelijk mooi. But then I know that I'm not sexually attracted to you. Verstaan je? En om eerlijk te wees, ik heb al met dat cherry gevraagd. But that I'm attracted to, like my eye sees and my eye wants. Verstaan je? I had sex with that type of girl, and she was very beautiful. But then I was not sexually attracted to her, and the sex was just bad, bruh. And trust me, ik zie wat ik kan nemen. Oké, daar is paardjes wat op het internet zal kan komen en met de lessen voeltjes kan zeggen, Jay Dushin, Jay kan niet nemen. En het is waar, voor haar heb ik niet gaan nemen, verstaan je? But the rest of the bitches, ja bro, in leven, dat is net twee, maar wat zeggen? Net twee. Je is mijn ex, je is net aan. Denk wat ik wil gaan nemen, but I should have picked one for the team. And je weet, als je een of respond van, you are not into that bitch that much. Verstaan je? So obviously, the sex was bad.
En die ander ene is, sy is my ex, sy is my cherry, but she was too pretty. Every time I'm around her, sy het my neves gemaakt. Een keer toe trek sy haar kal uit voor my, bossa. Dus toe gaan ek eens toe. Dis waar, like, daar seker dat cherry zijn, hè. Like, hulle is een mooi giet, maak my net nervous. Like, even, soos ek haar gaan het, nee, vraag haar altyd, but jy voel dat my om joinde wees, die sê, bossa, maak jou ding, maar tot vandag toe ek weet, nee, as het gaan praat word van bad sex experience, my name pops up in her head first, bro. First. And then there are some chicks, whenever they bring up my name, dan hulle die smiley wat hulle slaan. Then she sits there and gets flashbacks to work. I shall be fat and say, verstaan je? Like, what die ding? Now, I always thought, hey, this is what I want. And then I start achieving shit, verstaan je? And it made me depressed. The more I achieve, the depressed I become. And then I was like, then what, man? Then what the fuck do I need then? Because everything I say I need, I go out there and get them. But then at the end of the day, it doesn't satisfy me like it's supposed to do. And it's stressing me the fuck out. Verstaan je? Because I've achieved what the fuck I wanted. Hoekom is ek nog en hoekom voel ek nog soos niks? Soos aan nai? Is wat met benai gemaakt het. En dan wil ek staan en soos aan nai voel. En staan en aan die nairi denk, dat kreeg mooi beetje wat me sê. Chilik mooi. Dan die wijze met mij praat, ek weet jy wil gaan naai word. Maar currently, ek wil weet hoekom as ek gaan satisfy met wat ek gaan achieve het, die I have pretty pictures. Een keer ook, during a threesome, bra. During a motherfucking threesome, ek, nee die twee, maar goed is ons. Eerste, dat het so gaan happen. Kom ek draw die threesome story nie. Die threesome story het so gaan happen. Ek en die goosiekie. Verstaan jy ons is, I like her, verstaan jy? And then I let her know I like her. Verstaan jy? Say jump. Says cool. You don't like me like that. I understand. Then her friend or her cousin, I don't really know. Jy kry sommige vriendinne wat vriendinne is, maar die way hulle bly is like bloed, verstaan jy? En dan kry jy sommige mense, hulle sisters, maar as jy hulle kry, dan denk jy is net twee vriendinne wat in die straat en mekaar gekros het, verstaan jy? En dan kry jy sommige mense, hulle het nou eers geontmoet, maar hulle ken 16 years, hulle praat asof hulle 16 jaar mekaar ken, maar hulle ken net fucking 2 minutes mekaar, verstaan jy? Maar die way die mense, verstaan jy? So this chicken, I like her. I told her I like her. I just and I want to pipe too. I want to put pipe in hole. I want to put war machine in some mirror. War thing, but I fucking call mirror off. That's what I want to do. And then she told me, wow, since the lampu story had said Ron has spring so a springbok. So she's there jumping around like a fucking springbok, snooping me her doors. And then her cousin or sister, tot vandaag toe ek ken nie, van laatst wat ek hulle gesien het, was a tijdjie terug. But cool. Then her cousin came, what? Then her cousin somewhere saw me. Nou, ek en haar cousin, ons het al klaar gecommuniceerd. Ek was ook in die DMN, verstaan jy? Soos een hond. I was there inside, talking about, I would put some dick in your face and stuff, verstaan jy? And then, the nigga calls me. She's like, hey, Farah. I'm like, oh, Farah, die shandy wat ek wil naai, hoe gaan dit? She's like, oh, Gigi wil net allemaal ook gaan naai, Gigi. It's like, oh, jy's 'n mansmens, Gigi, dat doos, jy's 'n mooi vrou mens. Let's just do it, verstaan jy? Cool. Cool. Ja, en sê wat my die, is like, sê wat my die shandy gaan sê. Van nadat ek vir haar gesê het,
toe record ek die shantie om te sê, ek sê Melanie sê, en ek sê, jy's a cherry, ek is a oud as jy trek. Kom ons, verstaan jy, die shantie, toe record ek die shantie. Ja, ek is a oud as jy trek, ek is a cherry, kom ons neem net mekaar, verstaan jy, ek vraag nie om nommer om, nog draai goed dit even, ek vraag jou nommer om die nee, die video, ek het die video boek aan die story gaan record, verstaan jy, van, ons moet gaan inspire, van, the shit we go through, verstaan jy, verstaan jy, no, toe het ek die shantie, ja, is, like I say, ja, I say, toe bel sy my, sy is like, ja, hoe gaan dit, waar is jy, ek is like, nee, ek is waar, sy is like, ja, ek is in Wendel, jy het mos gesê, as ek in die plek en kom, moet ek jou laat weet, wat, ek sê, ek is cool, pas op, wat, die shantie, nooi my, na die ander shantie sê huis toe, ek kom daar, en ek, is die sorry, sy het my gebel, sy is like, ja, nee, was op jy, sy noem lokasie goed, ek is like, nee, wie bly ook die kant, sy sê, nee, is my 9 of sy gaan sê, is my sister, ek is daar, so sê no, ek sê, jy lief, hulle set my op loudspeaker, ek hoor hoe die ander lag, sy sê, ja, Tushen, jy wil ook vir my nee, en my 9 nee, ja, is 9, die conversation, ja, is 9, so sê die shantie vir my, nee, so die wil allemaal, nee, ek sê, ja, ek sê, like, van, as ek nog daar draai, ga vat het, nee, ek sal nie die threesome gaan kry het, so, ek het die draai gehad, ek sê, ja, smaak julle al 2 nee, so wat, sy sê, ja, nee, like, ons wil ook reeds, mannetjie, saam opzet, hulle haak nou so af, ek check, oh, good shot, ek is in die ding en so bom ek die story die, oh, nou, hoe is het nou, moet ek pull up, dan eet hulle met, dan kijk ek, wat kan julle met my maak, koete, die shantie sê, pull up, so gaan trek ek op, ek het daar olie op my shantie, paar gummies in die sak, ek is daar, ek kom pull up, verstaan jy, even hulle weet, is threesome story, verstaan jy, during die threesome, nee, Melanie, het ek gestop. Het ek gestop. Toe sê ek hulle straight. Ek denk die sal nie werk nie. Wat het ek ook al gesê? Ja, ek het gesê nee, die sal nie werk nie. Want ek smaak julle al 2 one-on-one, nee. Ek het gedink dit sal bijna nice wees, wat. Verstaan jy? But the moral of the story is, even you think you want it, and then you get what you wanted, but it doesn't satisfy you. Verstaan jy? It doesn't fulfill whatever the fuck you want to. Verstaan jy? Even nou, as ek 'n threesome gaan offer word, soos nou, ek sal nie sê, bra. Voor wat na ek 2 cherries op 1 date? Dit is complete mors, bra. Ek na nie 'n threesome, bro. Ander keer ook, ek is in my vriendinne se flat hier, en die 3 in. Ek kan die atmosfeer voel. Die soos 'n threesome. Pra, ek het soos aan my aangegaan. Asof ek nie die goede sien nie. En tot vandag toe, die vroumense sê as hulle van my praat, hulle praat ek is skeef, ek is 'n gay-o. like is waar, bra. Like, die cherries tot vandag toe hulle voel ek is 'n gay-o. Maar hulle moet weet, I know that you two wanted to fuck the shit out of me. Both of you. But then, I let my bras fuck, verstaan jy? So, ek neem nie daar wat my bras neem nie, so. Even sommige van my bras sê exit is benay met my, because I don't fuck where my niggas fuck, verstaan jy? And the easiest way, ne, girls can hurt my niggas is to fuck me. Ja, like, jy gaan cherry eat, like, even my ouens sê, yeah, dat as een van hulle se goe sê, ek sê vir my nee, dit sal hom brand hier by die jaar. Dit sal hom biggie touch. Verstaan jy? Dit sal hom biggie touch. Veral as dit 'n goe sê, wat die heavy gaan vyf, maar hulle het nie uitgewerk nie, en nou skielik, die man hoor net, Tushen nee daar. Hy sal my nie directly sê, hy dra my op sy hartie, maar hy sal my op sy hart dra. Hy sal die revenge gegeven, so.
But then ik speel mos die games nie. Verstaan jy? I don't play those games. Ek het al met dit. Ek het hoeveel 3 sums het ek gehad? Ek het met Gita het koers afgeskryf. Ek het met ander braad ook 'n koers afgeskryf. 2 cherries het my afgeskryf. Die ander 3 vriendinne het met die hele naweek gaan nee. Ek kan ook daai tel as 'n 3 sum. Dat was 'n week in Karibek. Wat hy hele huise kinders. Hoeveel was daai kinders se bra? Daai hele huise kinders het my gaan nee. Ek is ook 'n los trail hoer. Maar as ek nou onthou, daai hele huise kinders het my gaan nee bra. Die hele twee nee. Is waar, miskien ek het ook. Hier, wacht eers. Hey, ek het nie die hele huis gaan nie. Hulle was net 4. Hey, ek is jou hoerie. Yes. Ek het nie die hele huis gaan nie, man. Hulle was net vol. Verstaan jy, so die 4. En total my 3 sums is 7. In total, my 3 sums is 7. Meaning, ek en my Gita het 'n koers afgeskryf. Ek en my ander Gita het ook 'n koers afgeskryf. Ons het 2 koerse afgeskryf daai naweek. Van die ander ene was die ander man se cherry toe sê hy ek en hy saam. Ja. 7. In total 7 3-sums. Verstaan jy? Currently, as ek 'n 3-sum geoffer word, ek na nie meer bro. Ek na nie. Das net ene. Das nog net ander 2 cherries hulle bly saam. Ek sal nie mind as hulle my nie meer vrou mense. Ek sal nie mind. Die maar die enigste way hulle 2 like ons moet die 3-sum, ons moet eers one-on-one ek en die ene alleen, dan ek en Jay alleen, dan schedule ons 'n dag vir ons almal. You know that? No sense of the thingies. The thingies of the thingies. Ayo. Yo voor. Ek sê gaan gee weer pap vir die doggies. Oh nee, dis. Ik ga zetten daar in de corner bij die boom for the birds. Don't feed the birds, but feed the real birds. Don't feed the birds, but feed the real birds. But then, pas ons, 33 minutes, wow. Peeping out the window. Kijk, ek het die borrasse gaan speel, maar ek luister hulle nie. Peeping out the window, ja, ek sê die Shandy sê hierso. For the 4 keys. Peeping out the window. Got a lot of dead ass. Look at my rollie, go like a trophy. You know me, pasta. Verstaan Sie? No? What I'm trying to tell you guys is my like the source of my depression. Here comes the source of my depression. The source of my depression that can come. That's me zaddy me means. But what I'm trying to say is again. Thing is this. I'm kind of gross.
Wat is het? Oprecht niet. Roof man. Kom ons gaan roof. Ik ken J2 mensen, ons gaan vangen ook. Ja bra, die oude mensen hebben pijn nou. Die oude mensen hebben pijn nou. Dan ik in jail zes daar. Like pijn die jou zegt, groot takken mes. Zeg die oude hé, hoor zo pak, kom dan niet aan, hoor zo pak, kedi. Wow. Word die Shandy, bra. Living it up. Yo. This is my favorite songs on the album. Alright. Okay. Yeah, now what Dex says, now I achieved a lot of things, Vasanzi. In a very short fucking time. Vasanzi. In a very short fucking time. And I was like asking myself, now why am I not satisfied at all? Because I have achieved everything. Okay, not everything I said myself to achieve, but I have achieved most of my short-term goals, Vasanzi. So why am I not satisfied? And then I realized I'm seeking for approval. But I'm not seeking for approval from the people I think I'm seeking approval from. Vasanzi van all my friends congratulate me. Nee, I'll take a play for you. Even strangers are like, oh my G, I favor the way you roll, my G. Trap so tight, trap vachita, trap Melanie, I favor that in. Dat het me gesatisfy om die compliments te kry. But one thing I realized is my whole fucking life. En ek het dit eers oggendtyd gerealize. Like as hoekom ek vlog die hele tyd wat ek op die net was ek het my kon vrae gevra. Even die hele tyd like my hustle is like my hustle spirit is it done because I achieve a lot of things, but then my mom doesn't approve of the shit I do, verstaan jy? Even know as ek 100k kry, sy sal liever sê ek moet die 100k vat en my broers die 100k gee. Verstaan jy? Maar as my broers 100k nou maak, sy sal sê ja, kyk die ander ene lê net rond en die ander kinders maak zak. Verstaan jy? But every time I achieve shit, they play dumb or they play my shit down. Verstaan jy? Like that ain't shit. Verstaan jy? Like that ain't shit. Verstaan jy? And then I'm like, bruh, I do all this, a lot of stuff, but you don't even have you don't even say thank you, or you don't even approve my fucking existence, or you don't see the hard work I put in to make a change. Verstaan jy? She doesn't see those things, bro. Like my mom maak me depressed, my man. Hey, ek sal nie wat julle dink nie. I have a mom issue, but
Dit is hoekom ek van Cherry se hou wat my wil hê ek moet dwala oor hulle se liefde nie van ek kompetisie met my broers wat that's less nee for my Zali but I'm competitioning with those same guys for the love of my Zali bro for the love of my ek kompetisie klaar met my broers oor my Zali se liefde dan moet ek nog in die straat en gaan en oor 'n doos gaan kompetisie wat klaar gaan staan en naai word van ander man